Omuzano gw'akamalirizo ogw'empaka za BOHOSA League ezabeja bashomira hishomero rya Bishop Ogez High School Bushenyi gushikirwaho timu ya Chwezi FC ero kugutura timu ya Akareere Hagoriibera hari 0 omufayino rezanirwa hachayi eky'Mbarara Sports Arena muri Kakoba. Goro za timu ya Chwezi zitebera mu kicweka cya kabiri okwika habusinguzi. Chwezi omusemifinalo esingire timu ya Main Street Ahagoriibera hari 0 kandi omukota finalo esingire timu ya Kasasi na gori 3-1. Akareere no bababire bine chikopo ekibasingire season ehwire kandi okuza kuhikomuza kamalirizo basingire timu ya Yokohama gori 1-0. Rero omukota finalo bashohuize timu ya Equator na gori 1-0. Timu mwenda nizo zibire nizihayanira empakezi eza season ya kabiri. And we participated. Teza noreba twarbomu game tukizo mundisha. Kandi Chwezi ya bwine time ya humwireho ari twara mu semifinals. Twahumura zo batwantu officiatinga turi kugitandika ombutongore okugira ngo hati we are now set to go. So nyenda kusimarhanga abo kutereza omugishago kubahera izoba okubasa kugira timuzi eziri kurengo muri mwenda izabasa kupasipetinga mu pakezi kandi nabwanyuma basinguzi bahirwe bichoncho omukushabuza gw'amani. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West.